issue. Personal issue to say a dancer. Say bia woni ne wono no ntemu asem na emu nye adwuma no a o ye no ho asem as MC. Na free say be MC we ho say my kasa kra atia no na maka bebi afa no. Me nim so ye me MP. They make want to say. So question oba mumusa no. Because ono no start sa name no baby obedu bia no he mentions my name or person denigrate me and no money ade. E bia owo bibi wo ho. Ah, amanfo nche da anya den. Enim. Oda na dia eye. Mama nko so explain event center na asem no. O see on the man obi na oni akona na me bae na maba beje. E dia ma asebe yenu aba no. Me bae no nchechemu e de ma me office ho no. There was no letter, there was no documentation. Bibia na event center no so. In the records were why be sure. Sa bibia ni wane da so. Me you are na me yes e de be ma beginning no na obi betia me na so say on the receipt bi abase it's like obi atua esika bi ewo sa event center no. And I'm say anane fire wen ye ni fire ye ni bibia ho. Even receipt ni so me hu ye no so no. Receipt ni so no on WhatsApp. Basic ne crowd no sa receipt ni me nye den. Me hu ne hard copy. It was on WhatsApp. Na me hu ye no na me bisa and the time was time of payment no. Coincidentally payment was made I think on the 23rd or 25th February. Last year 2025. 2025. A month after a month or 2 months after na MPP free abem and as our payment near then ekoso and the man be wara mbese meka oba meka this time meka yes said the ade na eko no e wo se uka na ewo mu anu nti mi hu aye no so no e ka na say receipt no na me san share Jim na de no I got suspicious. What is happening? And the same two different people are buying they are vying for that very same but they paid on the same day. So make me say the same time. Nipa two no separately we pay Jim no now we pay event center no that very day 20 something of February no and omo nyina chia sa sika no o se bi omo ye namfo no omo se o die na ya American say ye nyina so ya mpanifo nti hu bibia etwe adwen ye den e de ko bi so me can say enya hwe if that is the case receipt no so no me hwe na company bi me pese me bo company ni di ene wo so enti me ma me the oye in charge of store so anyway no na am say no omo frɛ company no owner no and as a director no mbra na unfortunately no nipa no baaye no me busa no unimu no kra me wi me de nipa no ayi be ma me busa no say me nua e baaye no ayi no sabe documentation paper bia ni ayi yen we so say obi age but receipt ya pie say o company mo na mutua say sikai and okachira me say chief me de me ntua sika bia o pacha ti asemi yo ntua sika bia o si ontua sika bia na we no kwa de e baaye no no express interest there but change of government ne baaye no yes obetwen na new government ne ba new chief executive no ba no aba be hu no enti we kwa no oil preparation say me settle down na nka waba na ne me aba beka na me sinti untua sika bia o se untua sika bia wow enti me baaye no yes obi atua sika for the event center me kra me hwese so oni akona watua no me ni me frɛ nipa no akasa ne company no o se wontua ahwe ti enra nsam ya me nua keka wo saa bara video no so no ena ma me hu se ana obi na atua sika no de obi company ayeden ahye ho ena nka opese o de faculty kwan bi so gi ana se ba bia de na du no ne din na me din na ese no asem we me sori appropriate authorities no ese be de ma wo no hwehwem na me hwe nipa na o hye saa receipt na chi no na se yehu so a se de wutimi tam obi company ede ne kotua bibi e wo mrekwa company na kasa so nim ho hwe no ede so ho asem no e beja ma won yes ejina because ahyase no se nke bi no say no ye prosecute wo mo a enka abeda be amobia because we ka issue anya issue me ba masa ye nya dwuma sa ba bia mekotena sese ai o chena me den be free ho enti bibia wo ye bia no se de wo pese ye mfa nyewo se wo free ho ye mfa nyewo no na se sa na wo ye na me kan se sa asem we no nipa me bedi na de no o de me kan wotema se
ono ne me nya issue bia adenti na esa me kwata ma bia asemu ni na makofa asemu de aba okay na sabi event center no a onwo kan menua no kan say Jackson Park na yan ye see ye na yan ye see yes obi anim san pipi de see Jackson Park me nko jamba bia so nka say NDC na be den enne ya me ka say no kura no e ka wo ho a metua me ka say metua NDC aban etua me ba ye tua bi e de ama contractor no millions of cedis be ba ye me na mbesan ye yes a contractor no sika kroman tua ye ntua nwie ye but aban ye continuous they make count mas yentua we say sia ka say ene na ansa kra no contractor no ba me office ne balances bi no ne ade say den ye de tua ene mu free ayi opposition na momra meyo na monka chen say ska no kra ma yentua ai okay esi me ba Jackson Park no mu na mu si ye ba say nyam na mo hwe so na me kan so ma ontie ni yen so say enya wo na be hwe Jackson Park no so far as the president has brought me here no I am in charge and I will be in charge until say president na in his own wisdom no ebeka so Mr. Boakye say the medo be dua no what me aye all right enti the municipal chief executive for New Juaben South honorable Ransford